Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo habereye ibiteye ubwoba byababaje abanyarwanda benshi, abandi batangira kwibaza ngo abagabo nk'aba ngaba bica abagore babo nabo bakwiye kwita bicwa kubera ko ibi bintu biteye ubwoba. Umugabo wari umwarimu yishe umugore we ndetse afatanyije n'umwana we mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo. Bivugwa yuko rero uyu mugore bamwishe urupfu rubi cyane ubwo bamukase mu bice bigize umubiri we babijugunya muri tuwarete, ndavuga umutwe, amaboko ndetse n'umusubagege, bakaba babijugunye muri tuwareti bafatanyije n'umwana. Bisobanuye ngo rero uyu mwana yafatanyije na se kwica nyina. Gusa mbazaniye inkuru yose, ese byagenze bite kugira ngo uyu mugabo yice uyu mugore wiwe afatanyije n'umwana wese, kubera icyo umwana we yafatanyije na se kwica nyina. Gusa inkuru yose ngiye kuyibabwira imva n'imvano kugira ngo uyu mugore yisange yapfuye cyangwa yisange bamwishe. Gusa amakuru abaturage batubwiye bavugaga yuko uyu mwana n'ubundi atari umwana we ahubwo yari mukase. Bivuze ngo rero hagiye kugurumana cyangwa tugiye kwatsa umuriro. Ubwo ubuyobozi bwabwiye Kidasamura TV Rwanda ko uyu mugabo yagerageje gucika bakamuhagarika kugira ngo ataza gucika. Ubwo rero iyo ni incamake, amakuru turaza kuyagarukaho. Reka dusimbukire no mu murenge wa Musanze, reka dusimbukire mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Abaturage naho batunguwe n'umusore w'imyaka 17 y'amavuko wanyoye imiti yica udukoko, ndavuga imiti ya simakombe. Uyu mwana nawe ahita haburira ubuzima, yitaba Imana. Ubwo abaturage bavuze ngo n'ubundi na se yapfuye yiyahuye ubwo hari haciyeho amezi asaga 5 papa wiwe nawe apfuye akoresheje iyi miti ya simakombe yiyahuye. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu ubwo tuhite tuyatangirira mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo habereye ibiteye ubwoba byababaje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Inkuru rero ni y'umugabo wishe umugore wiwe afatanyije n'umwana we. Gusa ngo uyu mugore bamwishe urupfu rubi cyane ndetse biteye agahinda, ni mu gihe ngo bamukase muri bimwe bigize umubiri wiwe barangije babijugunya muri tuwareti, ndetse uyu mugabo yari afatanyije n'umwana we. Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda, mana y'isi n'ijuru. Banyarwandakazi, hari abantu bagifite imitima ikomeye. Ibaze gufata umugore, sibyo? Ega buriya igitsina gore ntukagifatirane. Ibaze gufata umugore wawe mwaryamanye imyaka 5, mubyarana umwana, mubyarana abana 2, ariko ukamwica kuko ukamukata muri bimwe bigize umubiri wiwe, ukajya no kumusubagiye ukawuta muri tuwareti. Ariko abanyarwanda koko rero aba bagabo bakoze bino nako uyu mugabo wakoze bino yagerageje kwirukanka, gusa polisi yamuhagaritse. Ndakeka ko bitagenze neza. Noneho uyu mwana we rero ubu tayari ubu ngubu ari mu isheni, ubu yahise ajya gufungwa kubera gufatanya na se kwica nyina. Mbega inkuru ibabaje, mbega umumama wapfuye urupfu rubi, mbega umumama wapfuye urupfu rubi, Imana y'isi n'ijuru we. Ibaze ariko ibaze nkawe umuntu akaza akagukata umutwe, n'urugero sibyo, akagukata amaboko, akagukata n'utundi duce tugize umubiri wawe, uraho ibaba we, mbega urupfu rubi. Abantu nk'aba ngaba rero ngiye ikintu nabasabira, mu gihe umuntu yishe undi yabigambire cyangwa yabitekereje nk'uko nguko uyu nguyu bamwishe urupfu rubi, abantu bamwishe bagakwiye kwita baraswa nabo bagapfa. Koko Kenisi yigeze kubivugaho ari gukorana ikiganiro na Mutabaruka, bigize kubikoraho ikiganiro baravuga ati ariko ubundi umuntu wishe undi bagakwiye kwita nawe bamwica. Nanone bongera basaba ko bano mu banyerondo, bamwe mu banyerondo ko bajya babahereza imbunda. Bivuze ngo rero umva ikintu Kenisi na Mutabaruka bavugaga ngo irondo ry'umwuga rikeneyemo abantu baba baravuye mu gisirikare ariko bafite imbaraga, bazi gukoresha imbunda, bazi icyo imbunda ikora. Izi mbunda bakaba bazihereza abantu 2 nibura, mu irondo ry'umwuga hakaba harimo nibura abasirikare nka 2, ku buryo ibisambo nk'ibi cyangwa ibisambo byiba byirirwa bijujubya abantu bikabacapura amatelefoni, ibindi bikabica, bajya babirasa. Cyane cyane nk'uyu nguyu rero noneho wishe umugore wiwe afatanyije n'umwana we, nawe bakahita bamurasa. Ariko amakuru mfite nuko n'ubundi ubu ngubu nawe yarangije kwitaba Imana, yagerageje kwirukanka nawe bakahita bamuhagarika.
Ibi bintu birababaje rero biteye n'agahinda, yego yego nuko tubikoramo inkuru ariko biba bibabaje kabisa, nuko tuba tugira ngo nk'abanyarwanda yenda iyi video cyangwa ibi biganiro bibagereho uko byagenze, ariko ibi bintu biba bibabaje kandi biteye agahinda. Reka rero amakuru yacu duhite tuyerekeza mu karere ka Musanze. Ubwo reka amakuru yacu duhite tuyohereza mu karere ka Musanze, Kinigi, Musanze Kinigi. Ubwo ni akarere ka Musanze, ni umurenge wa Kinigi, naho habereye ibiteye ubwoba sha. Umwana w'imyaka 17 nawe ngo yiyambuye ubuzima. Ese ubundi aba bantu baba bahazikira? Uyu mwana w'imyaka 17 yanyweye simakombe, umuti wica udukoko, ahita yitaba Imana. Nyuma yuko ise nawe yapfuye akoresheje iyi miti, nawe ahita yitaba Imana. Ubwo se yari amaze hafi amezi ashyira 5 nawe yitabye Imana, none n'umwana wiwe aramuherekeje yitabye Imana. Abantu baba bahaze kabisa, buri umuntu ugerageza kwiyahura, reka mbabwize ukuri, abahazi. Ariko n'ubundi mwari muzi ko n'ubundi kwiyahura nabwo ari icyaha ubukoze. Uramutse wiyahuye nupfe tayari urahanwa kabisa, uko uyu ni umurengwe. Ariko ni gute umuntu afata ngo agiye kunywa ngo imiti yica ngo udukoko ngo kugira ngo yiyahure? Ibyo byo urumva atari ubugoryi n'ubusazi? Ufashe imiti urayinyweye uriyahuye. Buriya rero ngiye hari igihe njya ndeba ibintu abanyarwanda bikora cyangwa n'abatari abanyarwanda sha, nkabona ngiye sinzi kabisa, sinzi ukuntu baba batekereza. Nimba baba baramize ingufuri, nimba baba batekereza nka kuriye, nimba ubwenge bwabo baba barabutaye. Ibaza umuntu ngo anyweye imiti ya simakombe ngo arapfuye. Imiti yica udukoko, nose ubura agakoko. Imiti yica agakoko nayo yakwica koko, buri udukoko dufite uturemangingo buriya abantu nabo bagira. Ese murajyaho nzinjire mu bintu bya siyansi basi kugira ngo nzajye mbasobanurira buriya iyi miti ibintu iba yakwica, cyangwa ukaba wayinywa ikaba yagenda yangiza ibihaha bikagera kuki bikarangira upfuye? Mwagiye mwitwara. Umuntu wiyahura we rwose turamunenze kandi turanamugaye, uwo ntanaririrwa. Reka amakuru yacu rero tuyasubikire hano, turaza kugaruka mu makuru ari kuvurwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Twongeye tugaruke n'andi makuru ari kuvugwa mu karere ka Kicukiro. Murakoze cyane gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Imana ibaho ubuzima, ubugingo n'ibindi bitandukanye. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ciao ciao, turabakunda cyane. Imana ibaturindire gusa